Oke, berarti kita ke situ ya. Cuman gua mau ini dulu guys. Mau ngecek dulu di sini. Ada apaan? Iya kan? Siapa tahu ada yang berguna gitu loh. Siapa tahu aja. Wah, ini kota terlalu gede sih. Pusing gua guys, kebanyakan area. Apa sih balik lagi? Nah, ini kita masuk guys, bisa. Belum bisa, Cok. Ini apa guys? Ini gym leader ya? Video studio. No, gak usah deh. Ini enggak. Bukan ini guys, bukan story. Sepuluh second doang ya, cowok. Anjir, di kota luas banget coy. Kafenya mana sih guys? Oh, ini nih. Serena. Serena di sini. Mau diajak ke date coy. Lisandre. Tipe ferry ya guys. Ya tipe ferry deh. Compete me to see which of us will become stronger. Oh alah. Bentar dulu guys, bentar. Teret. Teret. Oh begitu. Ini buat battle guys. Battle. Ini cuma muter-muter doang ya. Wah, semuanya rusak, bro. Holo Creep resaved. Berapa nih? Rute 5 right now. Di rute 5 dia.
Oke, kayak kita kesini deh. Mau dikasih apa gua deh? Oh, power. Apa sih guys? Oh, power. Lucario. Jadi Pokemon gua kah? Salor City Gym Leader. Terus lu mau ngapain? Minta ditangkap kah? Cek Pokemon dulu lah ya. Bullpen jadi tipe ini poison ya. Ayo sini battle. Let's go sini. Flashing, nggak flashing juga bang. Oh, musiknya seru guys. Tak dung tak dung tak dung. Lu ganti deh, ntar mati lagi. Pikachu aja. Let's go, kita keluarin Pikachu wadon kita. Tenenene. Lu makan tuh lead seed. Bye, nice. Let's go. Gila, di growl terus gue. Play nice aja lu. Gue udah die bro. Gue naik level.
Nah, level 11. Bahaya nih coy. Main WP deh. Fly nice. Fly nice. Kita bantai dulu aja. Ten. Kekencangan di kuping gua nyet. Jalan lagi lah ya, segini guys. Ten. Kencangan anjir. Duh, padahal dia nggak mau gue berubahin anjir. Bug bite. Boleh deh. Oh iya, gue dapet Squirtle ya. Berubah, fletching ya berubah. Tet 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 teret tet 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 teret. Let's go. Ember boleh lah. The user flail about I'm less to attack. The less HP the user, the greater the move power. Boleh deh guys, flailnya pakai. Gimana cara lewat situ ya? Oh bisa ya, gue lewat sini. Anjay, anjay, ih bisa gitu loh. Ternyata bisa gitu, cok. Set, anjay, anak skate bos. Duh, itu harus lewat situ. Aduh. Run aja deh. Males lawannya, cok. Oh shit. Anjir, kalau kayak gini mah mending gue pakai dia ya. Gak apa-apa sih. Kayaknya gue belum pernah pakai Doduo deh. Doduo, Dodrio. Ngapa nih? Jadi bikin ribut guys. Anjing minta battle, cok. Si babon ini. Alright. Fine whip.
Let's go. So easy, bro. Sugar Tail 12. Ya, boboho. Gonna die. Wah, ini buat ini gak sih? Harusnya nangkap si move yang dipakai buat itu, guys. Ah, siapa sih namanya? Mau battle, Bang. Ini musiknya seru, guys. Duk tak duk 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 tak duk 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 tak. Wah, ireng banget, ireng. Lu yakin lo ngeluarin kadabra? Anjir, udah evolve. Bite, you're gonna die, bro. Sakit, cok. Oke, hidup naik level. Satu doang. Anjay, set. Gila, udah dikasih super potion, bro. Ngeri banget ya. Aduh, gak usah lewat. Sumpah susah, guys, pakai ini kecepatan. What the fuck? Ganti deh Pikachu depan deh, guys. Ganti Pikachu deh depan. Kesian kan, nggak pernah dipakai. Walaupun XP dibagi-bagi. Titer Dance. Ih, ke atas kemana? Jalannya keren tahu. Ntar ya, pasti kita ke situ sih. Loh, ini apa, guys? Oh alah, ini ponoran ya? Wah, kayak kudu punya headbutt dah. Bang, minggir, Bang. Bisa di itu tuh. Bang, sini Bang, ayo Bang. Panel by. Thundershock. Static. Skido yang mana ya, guys? Gue mencoba kombi ya. Ini Skido pas banget, guys.
Bug bite apa gas ya? Bug bite aja dah. Yuk dia tail whip lagi. Naik level. Cinder. Thunder Wave boleh. Growlithe hilangin aja. Bubble 40 special. WPI lagi nih lah ya. Teteret 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 teteret. Masnya mau ribut. Sini Mas Mas. Masnya mau ribut. Gila dia ngeluarin dua-dua lo, berani depan Pikachu gua. Rasakan ini. Gua nadai lah. Ya, satu doang coy. Gua rasa sih itu jalannya ke situ ya. Gak gas juga sih guys. Gua so tau aja. Terus Loh. Ada apa nih di lavender? Aduh skip lah. Pika. Sorry gue udah tipe grass ya. Aduh. Boleh sih lawannya lumayan. Ya itu jalan pintas deh guys. Oh harus dimainin gitu guys. Oh gitu. Onclaw lumayan. Aduh jatuh. Aduh plus li, skip lah. Gue berasa inget ini tahu Pokemon Go jadinya. Berarti emang kesini guys. Cuman kita bantai dulu gak sih? Musiknya seru. Duh. Biduf. Dia belum ada waternya ya. Belum ada waternya guys. Tebel si anjing.
Setrum dulu gak sih? Kompetitif banget gak sih gua? Wah, tebel. Kok dia bisa ya? Bahaya nih guys. Squirtle deh, coba. Udah lama banget ya nggak ngeliat Squirtle ya. Naik level. Oh, this. Let's go. Bigus aja lah ya. Aduh. Nggak ada sakit-sakitnya guys. Gila naik level. Berubah level berapa dia? Teteret, teteret, teteret. Masnya mau ribut mas? Aduh, ada ini. Jangan males ngambil guys. Santret. Keluarin lah yang oke. Dia pakai defense lagi. Kita bite aja dulu. Ini dia quick attack lagi. Oke, naik level. Wah, belajar lah. Penting itu rollout. Aduh, masnya. Pensage. Gak bisa guys, kalah guys. Dem 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 dem.
Gua gigit lo ya. Bug bite. Mau nyetun gua dia, anjir, bener aja lagi. Alah, nggak bisa gerak. Paralyze lagi guys. Sial, ngeselin banget. Dijilat gue. Dia ada apa ya? Ngapa nih? Siapa yang manggil? Anjir, gerak guys. Ini apa ya, gue gerakin loh. 3D sudah ada air ya. Gokil. Ah, Pokemon Center.